Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Zining is in the soy married at first sight. Wait, guys, inkinga esiyisora ngathi inkinga because imoya iphezulu isho iyavala ke manje sekubhekweni ubuso nobuso kubuzwana imibuzo lento yokunikana yindaba kule show le kungasho ukuthi abeze bezoshada njengoba befika ngesikhona ba-applyayo nje manje khona ba-applyayo for the next season season 3 uyabo sincane isikhathi bephansi kwekhamera mhlawumbe inyanga ezimbili mangaba ngiphosisa beshutha kuba khona izinto ezenzakala eziyama-changes kodwa ukunikana akumiswe angazi ngibona kanjalo ngoba manje sesiyayibona ukuthi enye impi mhlawumbe inento yokuthi ngeke usangibuyisela lo wamzuzu esaba nawo uyayibo ukuyibona lonto umuntu mhlawumbe uthola ukuthi nidlulile kulesigaba sokwazana kwangena isigaba sokukhiphana nangena kulesi sigaba sokuthi-ke nibonane-ke ngesudu yesele mase nibonane-ke umuntu enjalo nenza izinto ezenziwa abantu abadala kube ukuze usuyafunda mani ukuthi lo muntu lo engathi akekho nje right kwayena ubunomali bakhe uyabufuna kunezinto nje ezikhona ongayiqondi kahle ngaye wahlushwa yini umoya wakhe wahlukumezeka yini manje nawe usuyayisora uyabo angisho ukuthi into emvu ulo utloftlof sengisho ukuthi usuyayisora ukuthi hayibo nginikeze lona itloftlof ngoba ngibuka le episode eyizolo yokugcina ukuthi hayibo imimoya ephezulu kanjena abantu bafuna ukuphoxana baze nje ngokuthi usuku lokugcina leli ngifuna ukuphoxa mhlawumbe sikhona into othi nginikeze itloftlof umuntu osakhalela ama-lemon cream nginikeze itloftlof umuntu othi mayibuza imibuzo abheke phansi engathi ingane encane esolwa ukuyibona ingane mayigangile uma isiyibuzwa-ke ingane ukuthi ubuwenzani isishawa amahloni isibheke phansi engasakwazi ukukhuluma kodwa ibizazi ukuthi igangile hayi bokunikana akumi kule show ngoba phela siyabona ukuthi kuyavela ukuthi siyibukile ngale ndlela ukuthi isizini entsha iyeza hayi simsolile umfundisi ngale ndaba leyo ukuthi akufaswa amabhande laphayana kungangenwa enkonzweni kodwa siyayibona ukuthi awafaswa amabhande akungasheshe kukhunyulwe abahambi nje ama-dates lawa beyifake i-envelope laphayana ngaphansi kwey'cabha kuphunywe kwazane ukuze noma sekuvalwa ishow ingavalwa ngokuchumelana nje omunye uthi ngisaya kwi-boyfriend yami entsha omunye uthi sengi-engage manje sengathi kuse-high school lana ngapha uThemba unethuba lokudefenda uma wakhe wegazi mhlambe yimo wrong kodwa uThemba ngimbona ewutsotsi uThemba wabriefa uSponono ezefike kwishow uSponono wafika ngegiya lokuthi nakhe engikwaziyo uyabo nakulowo mzuzu kufika uSponono uThemba wathula laphaya waze wawumuntu osekhishwayo as if uSponono ubelwa naye kodwa engalwi naye kade ekhuluma uThemba wangaphendula wafika omunye umzuzu uthini sekudlala iclip yokuthi nangu uMakathemba ayingithi uMakathemba azavele kube khona iphutha alikhulumayo umuntu omdala ubriefa uThemba wayengangenelele sethi nje ngoba phela ngithi useya-account manje usese-accountability useyakhuluma ukuthi vele ngenze iphutha njengoba ezisola nje nanokuthi uSponono umlead on why uThemba engaphakamisanga isandla guys aphakamisa isandla ethi la umaye vela ekhuluma ukhulume phezu kwento ebesiyixoxile ukuze kube yinto ekhona manje uThemba uyabona ukuthi kuyaveza ukuthi nange uma wakho phela ethi ukunalokho udedela ukuthi uNelisa ayiphendule indaba kodwa umama ovela kwiclip ukaThemba uThemba lo wazi ukuthi utheni uma wakhe ezethi kunjani yangena futhi ishiye yokuhlala ndawonye uThemba aphakamisa isandla ngoba umuntu obekuhlala naye uThemba aphendule uThemba uhleli laphaya ubuka le eceleni engathi ekhanda lakhe uyayicalculate le mpendulo evezo uNelisa ubala lezi ibalo uNelisa azenzayo ngomoya-ke ophansi
ngomoya wokuthi asixabane. uNelisa siyambona ukuthi ubhale sakhe isitori, njengoba uNelisa lapha phakathi ko-show unento athe kuye lo Themba oseseduze kwakhe ilona ogenuine, uThemba omusha. Kodwa manje uThemba emusha, ukhona uSiponono ke wavela empilweni. Manje lento yiyo esiyenza abantu bedide ukuthi hayibona, Nelisa bewungekho ngesikhathi sikaSiponono, waye ungamdedeli uThemba. uThemba akasiphakamise isandla aphendule imibuzo, uyayithulela nje ebuke lapha eceleni, mayibuka eceleni kodwa kube ngathi uyilalele naye le mpendulo uNelisa afika nayo, le clarity esisinika uNelisa ngempilo ade engekho kuyona. uNelisa ke siyamuzwa ukuthi uthi yena kune-chapter entsha, kune-page elisha, kodwa manje ubhuti ahlele eduze kwakhe okuhusband wakhe unomlomo wokukhuluma izinto ezenzekile, noma asho nje kube iganye ukuthi ngenze iphutha ngakhuluma kanje ngokuza kule show, sekujikile-ke manje kwamndeni wami wakhuluma njengoba wawusaphotha mina. kwaSiponono loyo owagijima eza kwishow wagijima ngoba enesinye isitori, kanti izinto seyishintshile manje. Uhlulwa yini uThemba ukusho lento? Uhlulwe yini uThemba ukusho leyo nto? Ngoba ithuba belikhona. Nakhona futhi i-apology yakhe isivela ngoba u-social media uthe cho ngeke usifunze. Ngiyamthanda lapho ku-social media ngoba ku-social media awubafunzi abantu banike lento oyikhulumayo bayidecidele ukuthi bona bayayizwa noma bayizwa. Ngoba kuthiwe uThemba nge-episode le ufike khona uSiponono wathi umuntu onjani oza ku-TV, cha ilo ney'ngane naye ezimbili, lo waba nama-plans naye, wasela ama-plans wajika. Uma usujika musukushiya isithombe esibi kithi ngoba wena usuphuma kanje. Uma impilo isikunikeza elinye ipage elingconywana, yisho iqiniso kuphela. Awufuni ukuqala into othi wena imnandi iya phambili kodwa uyiqala ngamanga, ufuna ukuyiqala ngephunga elibi, and uma usuyiqala kabi ufuna nathi sikusupport ngoba sithi vele indoda izomove on. Akuphikiwe lokho, iy'ndlela ziyahluka ngesinye isikhathi nama-feelings abantu ayashintsha. Why uThemba epheyinte leso sithombe? Uma epheyinte isithombe sanqaba sathi chu, iqiniso bhuti, sethini ekugcineni uma wengane zami asisazi noma uyisora ngempela yini ngokwenza wrong, omunye ebe ethi yena usenelisekile. Ngoba ukuneliseka kwakhe ikhona phela kuzokwenza ukuthi akandlale yonke into ibe yiqiniso nje athi cha bakithi la akusahambanga kahle, kodwa engifisayo ukuthi siqhubekele phambili kanje. Manje na uphume ku-show esinika umqondo ukuthi ubaby mama ngokwakhe phela, ngoba ubaby mama ngoba ubeze efuna ukugraze ne-point lokuthi kwalobola lelo aliphelelanga. Sathi lo bhuti lona ucabanga ukuthi siwe ubani? Ilobolo ilona uyabo? Iclip yokuthi uma wakhe naye wayiphika ilobolo akasasho-ke uThemba. Uvinjwe yini uThemba ukuphakamisa isandla edefend uma wakhe? Because uma wakhe akasiyo umuntu omubi. Yes, abazali bayathanda ukusada ney'ngane, kodwa uThemba uyena ofida uma wakhe into yokuthi aphendule athini uma ufika umzuzu ukuthi abuzwe ngoSiponono. Waye uThemba engaziphakamisanga isandla? Hayi, mina ngiyakucinga lokhu bajoyinini kwaBhuthemba ekuqaleni. Sambona kwishow yaqhubeka into salalela. Nakho futhi manje kufika izinto okufuna ukuthi ayiphendule yena ayithulele. Usuke sethuliswe yini? Hayi-ke ingagara into ongayazi uTshepo unenkinga embi. Yabo futhi le confidence ikhona ukuthi iyamshaya. Manje umuntu guys ongakabi nayo i-confidence kuye uyaphi kwisithembu? Ama-lemon cream uyawathandisisa, uyaphi kwisithembu? Ngoba kwisithembu sebeyoba baningi behlephulelana lama-lemon cream. Ngane le ayifunayo engabe ingane ufuna ukuboosta i-confidence yakhe ayizomsiza leyo nto. Ufuna i-pregnancy ezo-announce mase kuvalwa ishow, kumsize-ke blog noma mhlawumbe khona obhuti laphana abangekho right abalokho bethi kuThemba yabo obhuti bathanda ukugcinana ngezinto ey'gcina seyihlala kumuntu. uThembani uTshepo egcina ihlala kumuntu ngoba nangesefuna iy'ngane. Nakubhalisi-ke wayikhuluma indaba yengane, nakulo sisofikile ukhuluma ngengane. Kuzomsiza ngani ukuba nengane engakhulumi?
engakakhulumi nje kwizenzo zakhe, engakwazi futhi nokuhlukanisa ukuthi-ke emotional abuse into enjani. Ingane uzoyithini? Ingane izoba yi-solution kule confidence yakhe ayicingayo. Hawu, azisababaza kule TV show. Yabona ngoba kuza ku-season 3, njengoba kunento eke yavela ukuthi abanye bafike bethi bathole i-acting gig ngokuthi siyabakhola, sicela bengisi, sicela kuze laba abafunayo ukuzo-experience lento beyinikele, bephume futhi bebone ukuthi benze njani. Kufika umuntu o-single ozazi ukuthi u-single, ngoba manje masithi siyabakhola laba abaqamba amanga ukuthi bazo-acta betshele opartner babo, ngoba sibuka i-behavior sibuka lapha ku-TV sivele sidelelwe la ku-social media. Sekuyenzeka nangoTsepo kufika omunye usisi nomunye usisi othi la ade sixoxa, kwabongani naye asisaqonda ukuthi bekumayelana nani, bekumayelana nencwadi noma bekumayelana nokufunda mhlampe-ke elinye ipheji lempilo asisazi. Eyankululeko noma kodwa idinga enye ividiyo eyabo, kodwa uTsepo asimazi ukuthi mhlampe umntwana uzomnikeza i-confidence la idingayo yini. Mhlampe umntwana uzokwazi ukuthi avuleleke akhulume ngezinto azenzile ukuze kubonakale phela ukuthi yena-ke u-wrong owenziwe kuye imuphi. Ngoba nje mayisebheke phansi engathi ingane eyonile simbone wrong yona yonke into guilty. uThemba ubona ukuthi mhlawumbe uzohamba naye yokhuluma kwi-podcast eseqala ecacisa ukuthi ilobolo nge-understanding yakhe yini eyenza ukuthi umndeni wakhe uthi indaba yaSiponono iphelile kanti iphela ngesonto lesibili noma elokuqala ku-TV. Shuthi nomndeni wawutshela njengoba esetshela uSiponono ukuthi hayi sengizizwa ngi-warm la kwi-TV ngenzela iqiniso. Wayeke ngasaphamisa isandla shuthi uma wakhuluma ngoba esupport into esengimtshele yona. Hayi kuphendula uNelisa. uNelisa-ke Nelisa angazi noma uthiwa innocent noma kwenzakalani. uNelisa uthi kwinto ayichazayo kuba sengathi une-proof kodwa ubengekho. uNelisa into ayichazayo uba ngathi uzosinikeza into yokuthi nali iqiniso eliphelele. Manje sikanjani uNelisa ngoba phela uThemba bahlangane nasesibuka and uThemba owazi ukuthi bekwenzakalani empilweni yakhe before. Nazi futhi mase sibona ukuthi alikho iqiniso kuThemba esisikhuluma simemezela ku-social media usibambile ku-comment section ukuthi engathi kushaywa ngakhona. Ngoba phela umuntu umbona la ukuthi ama-viewers ethi yena mase eyasha as if ama-viewers akhuluma into ekhona i-reality bephilwa wuye. Siyibamba lapha indaba ukuthi soku-offendwa abantu bethi awuqondile ubuzazi ukuthi uqondile. Usho ukuthi awuqondanga impela. Uphakamisa isandla uphendula uma wakhe chu. Nelisa useyayichaza indaba ukuthi-ke the issue is ilo hlelo eduze kwakho ukufanele ngabe uyakhuluma esho ukuthi yena wazi kumndeni wakhe. Yebo sevalile kodwa-ke for clarity because lento ivelile sayibona and siyajudge into esiyibonile. Asifuni uku-analyze kakhulu ngoba uku-analyze kakhulu yikho lokudala ingxabano, kodwa lesiyibonile yiyo lesijajayo. And awukwazi-ke ku-TV show ufike uzozenza ngathi u-invisible uphambi kwe-screen, uphambi kwe-camera. Hawu guysini, ama-TV show nje enzela abantu vele abafuna yona into ecishe ifane nefame nayo into futhi elethwa i-TV phambi kwabo. Ngoba manje usufikile ku-TV. Usufika ku-TV uzothi u-invisible sibe sikubuka. Sibuka wena phela ukuthi uyashada yini ngempela uyashada. Siqhubeka nejeni yakho yomshado. Sekuyaphakanyiswa imibono ehlukahlukene. Ningamabhuli yini bese izokwazi laphi size sikhulume ngawe. Bese izokwazi laphi. Siponono nje sisifaka imibono ngaye ungoba uvelile naye ku-TV show. And uSiponono ayikho indawo engimbone ngathi uyalwa kuyo. Nalapho i-podcast akhulume khona hambele ngamumlalela ngathi hawu usisi akanakho ukuba ne-tone ekhombisa ukulwa kodwa nje umangele
Mina into engiyibonayo uSiponono ngoba waqhamuka naye eseza nama-files akhe ifana ngqo nalento yenzeka kuNelisa ngoba uNelisa uye osephendula. uThemba wathini? Wahlala phansi egoqa izandla wasuke wabona ukuthi akasukume futhi ahambe. SekuneLisa akasabambi uNelisa ethi hayi iyeke le baby mina ngikhulume ngoba yimi owenze lezi zinto. Shuthi uThemba yilo muntu oqala ukushisa kushe ayibukele. Cishwe-ke imililo icishwe abanye. Ibiqalwa ubani into? Themba. Yikho ngithi uwutsotsi lo bhuti lo. Hhayi ngiyaxolisa nje ukuthi kamdala kodwa uwutsotsi indlela enza ngayo. Hawu, iy'mpendulo zikuye, iqiniso likuye, ukhetha ukuthula. Ngoba phela ngithi uma ethulile akukho la kuzothi uThemba utheni. Futhi uma evuma ukuthi ukhuluma iphutha usezosoleka kakhulu. Bye.